sumak. Mına yukarı mına içi tazalayan görüp koyun. Zimli de içi mına taza. Pul deyiverme başta uluktan aka. Ha, nega? Boyunuz qancha uruq Mirza? Birel chet chiqadi da bunda. Bir qichet chiqmaydi. Yo'q, ellar 160 chiqadi deydi, o qancha bo'ldi boyunuz? Ata seni sarsın mı, çala kırgızsın mı? Tozaylar qirg'iz bo'laman. Boshqaldashdan. Ha. 70. Hadi ekan qo'yla. 70. Tamam, yaxshi. 70 satadi, sen satasiz? Sata. 75 bin lirasam oldu. Oldu. Bak. 70 bin. Bunda şöyle arkadaşlar. Basanek. Milletin hadiye tok koysun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube görüşler. Tuğanlar bugün 2023 жылдың 1 январ туғандар. Адаттағыдай барыңыздарға малым болғандай жаңы жыл, жаңы күн дегендей. Асат қандай екен? Мына бурыл аттың чоңы мен атқа келгенбіз. Асат аттың бағасы қанша екен екен? 600 дейбі? Машалла. Чоң ат екен екен ма? Чоң ат екен. Ушул тора бурыл қашқадан мақсайды екенбіз да, шығарылышта. Boy qancha chiqadi? Yaxshichi? 175 dan жоғары ekan. 175 dan жоғары chiqadi, ha? Yashi? Yashi 5 yaş. Yashi 5 yaş. Yashi 5 yaş. Asad, qiziqqanlarga ne qilayын uka? Nomerni aytayinmi? 554 men 75 74 70 55 men 74 76 71 şu numara baylanışırlar 73 74 76 kıskası çalgaşmaydı. Ondan da Melis Palvan turadi. Onlar Melis Palvandan Dançak attığı Qaymar atınдағы bir 5 қашқа оқшайды, ha? 5 қашқа. Ушул аттындағы маалыматын берейли. Аттың жашы қанша? 4 yaş. Жаңасы екен да? Жаңасы. Бойы қанша шығышы мүмкін? 1.70 шығады, ha? 1.55 da işte. 1.70 deyin de ben daha taşık ettim. Daha bir aydan bir görelim, ha? Canvarına gel. Melis Palvan'ına gel. Üzünüzlerine malum bolğanday. Ha? Ulaka жақсы, бүтін қол таза. Ulaka жақсы? Үйрі. Бағасы қанша еме? Gelişim var da. Ya bir geliştirip aytıp koyarın ya bunda bir. 200 bin. 200 bin. Nomer aytaylı mı? Ha? Nomerdi aytaylı mı? Ha, aytın. 079 0779 men. 97 97 77 71 номеріне байланыша шығасыздар. От. Тоқтамат Зулпиев айламағына жайғашқан Ақчауы деген. Кіріп шығыс жақсы мы? Алды. Есеп, айдаңында. Арқаларымына келір. Аттың бағасы 200 мың екен. Тақса балықшасыздар байланыс көресіздер. Аттың бағасы қанша екен екен? 120 мың. Жашычы жашы? Жашы 7 жаш ба? 7 жаш. Бұқан номерді айт қызыққандарға. 71 мен. 5208 52, ha? Ушул номері байланысар шығасыздар менге туғандар. Аттың бойы 1.50-ден жоғары шығады. Көтерушін де үстіге тартып алшы ғана бітті. Bu çıkmaydı bu. 80 liradan olmuş. Ha? Ya bunlar bir gelişken at durar. Taksir attı bir görmeli mi? Beri kaydan şeker. At eken ama çirkin, ha? Şimdi at eken şuna karım attı. Yaşı kança ki? Kaçası? Canası var. Hayırdan geldi ki bu? Boştan geldi. Kaça? 400 bin. Canasıydı. Terbiyeden verdinizler mi? Girdi, çıktı. Ha? Attım bağız 400 bin son gel.
çıkıp gidiveresen. Yok. Ayrit dep turib Yo'q. boshtaladi aka. Bular aldaydı da bularchi. Bular o'zi turistlik o'yladi. Nima qilin? Allohga shukr. Otda ko'rinib turadi da. Otning puti qo'li toza ekan. Ayrit dep turib TikTokda Toza ekan. bekda chiqadi so'z. Boğazın aka, bunda жақын айтпайсыз, сұрай тұрмын. 400 dediniz mi? Yo'q. Ha. Номерді айтың aka, сұрағандардан bir байланысқа çıksın. Қанша? Plus 7. 929 683 6305 деген номерге WhatsApp'tan шығасыздар. Ал эми түз номерге чыккан номерди пока жок экен да. Россиядан эмнеге өз дагы жүздө алып болуп турат. Бағы. Boshqa kelganda o'ldiribsizlar. Улантабыз достор. Улантабыз. Sayın aka. Hop. Zimni shapka kiymaysiz aka. Va, tumoq sumoq. Мына yuqori mына içi тазалайган көрсөтүп коюн да. Зимний да içi мына таза. Pul deyiverme boshda ulug'dan aka. Ha, managa. Boyingiz qancha ulug' mirzo? Birerçe chiqadi da bunda. Bir qilcha chiqmaydi. Yo'q, ellar 160 chiqadi deydi, qancha bo'ldi boyingiz? Aka seni sarsınmı, çala kırgızsınmı? Tozaylar qirg'iz bo'laman. Vatandaşlar. Bo'lib turdi, tinch bo'lsanglar bo'ldi. Qasamlar birinin yanını biri cep yerdeçe. Birinin arkasını biri açtı. Onda bir Milan degan akam var. Özümün taza Gisart Burç akam жылқы базарға өтіп келдім мынаушы. Атты bir көрсөтө элем. Milan aka атты алып чыктыңыз бе сатууга? Не болду? Үйлөнүш керек болду. Ha? Ha? Mına taydın bağısın. Şunu bir dişler, iki dişler dese gerek aslında. Yuka taydın bağısın bilesin be? 250. Jaş içe. Bunan mı? Жазға bıştı. Жазға 3. 250 min ne? Qanday qilasiz? Qanday qilasiz onlar? Bundan da bir muattir. Yuka attın bağısın bilesin mi? Qanchaga bir so'rab kel bor, meni ko'rbaylar. O, o'rta zamonlar. Ko'p tag'i ko'p emas, ko'p tag'i oz emas. Ne izle bak ha? Ya attın bazı soradın mı? Var sorak gel bakalım. Torunu kaç dedin kam? Torunu. 140. Yaş içe. 3 yaş. Жазға жаңасы. 140 мың ona gel. Arzan temadagi otlar bugün ko'p ekan negizi. Voy. Mana ekan. Urg'on ko'rdingizlar. Otning bahosi qancha aka? 200 kam bor. 200 ming kam bor. Jashicha? 4dan 5ga chiqma. Жерде Qashqarning bahosi qancha ekan? 250 ming. Jashicha? 250 ming. Tak. Qancha deydi? 400 ming deydi. Jashicha? Jashini so'rab kelaman, kam bor. 400 ming deb turib oldim bor. Mana bir do'nida bir qora ot bor ekan. Qanday ukam? İşler yaxshi o'tsinmi? Otni ne qilamiz? Shu yerda uchurdan foydalanib reklama olib qo'yasizmi? Yaşı qancha ham bu? Yaşı жаңасы 4 yaş. Жаңасы 4 yaş. Bahası-chi? Bahası 2900 dollar. Nomerni aytgan qiziqqanlarga 074 ming. 30 99 ga bir orqasini ko'rsataylik. Tuz aydachi. Nega 2900 dollar ekan. Otning bahası. Bo'ldi. Ayda. Chap bir qo'yar bo'lsa. Suv kelgan bo'lsa.
Akam attın bağısı kança eken? 160. Toqtan bir göreli aka, beraydan. Bir beraydan. Çoğma degen. 160 olsa jaşıça. Жазға жаңасы. Жоғын екен бірақ aka. 160 dediniz ha? Номер сұрағандар қайтын aka? 0551 59 63 номеріне байланысқа шығасыздар дағын. Атты балаш көрересіздер. Ақсақал жақсы бе? Ат көртасыз бе? Мен алайын деп келдім. Мынау үшін бағасы арзан екен ғой. Қанша дедім алайын? 160 деді ғой. 160 деді. Жазға жаңасы екен. Көрсеңіз болады екен да. Атты көрдасыңар ғой. Көрдасың. Қанша дептір? Қанша дептір? 150 мың. 150 мың. Ана туғандар бір торат келіп қалды. Тораттың аз сіздерге толық мағлұматын береміз. Бойы қанша шығады, жасы қанша. От кімден әкелер? Сізден бе? Жасы қанша әке бұл торының? 7 жас ба? Бойы қанша шығышы мүмкін? 63. Қысқасы 1.63 плюскен да? 1.60-ға жооп бересіз? Чоң ат іздегендер. 1.60-дағы шындығында чоң ат болады. Бұндай бір айдаңшы ол бір жылооларын көрсетің, бұроларын көрсетің сіздерде. Жылосы жақсы екен негізі. Telefon номерларынан Аттың бағасы қанша кемі? 300 кәмі бар деді. 300 мың кем бар. 300 мың кем бар. Номерді айтыңызға қызыққандарға бір. 777 77 1066 номеріне байланысқа шығасыздардан балашы көресіздер. Үйіңіз де жақсы? Бұлаққа қандай? Бұлаққа өте қандай. Қамай, жүгіріштері жақсы? Аттың бағасы 300 мың сон. Ат қайерде тұрады? Қызласкер. Балашы көресіздер. Көкірек өмірі барын көрсеттім тұрғандар. Балашы көресіздер. Балым. Торы қашқанның бағасы қанша екен? 400 мың. Жашы ше? 8. 400 мың дейді. Знаешь, құлағы жақсы да? Бұлай бір жөнекөл аттар 400 мың емес. Аттың бағасы қанша шыл? 100 мың әке. 100 мың. Atakan, yolda Atakan. Şurada tamam. Nasıl жерде бір қырап тұрады. Шыл көзіме көрініп қалды. Қай саат болдан әкелер? Мынау. Мынау. Аттың басы қанша шыл? 150, жасы ше? 7 жаш. Қызыққандарға номер айтайлым? Қызыққандарға. Номерді айтайлым? 0505 мен. 18-11-01. 18-11-01 номеріне байланысты шығасыздар. Балашы көресіздер. Depo var bu. Universal var. Universal. Tak. Attın bağısı kaç ekan? 150. Жазға 2-3. Tuzlu mu? Şu aksakalına bir soda kılınsı bir. Ha. Ben beni de 65 dizgen götürüm ben. Sonra yanından mı? Sonra 70 mi? Bunda şurada çarpalım. Baselek, milletin ne adiger tok koysa koyundu. Cimri tekrar akıldan cilinde. Yemek, yayla tuvazdaydı. 70 mi sen bir koydan? Barana.
Yüklep geldiğinde bir hikaye oldu. Adlı assalamu alaykum. Ne sağlığınız yaxşı mı? Sizler yaxşı mı? Ne oldu? Niye satıldı? Ne işlemesi? Bir tane satılırdı 120 yetti. O akçalak buyruq kimden ekan? Maaş mı çeker bana? Göreyli şunu. Gel. Soda alıp bir oxşatып koyun sonda. Oxşatmaydı özün içinde soda alıb da. Pazar içinde çoğun adı bağ oldu ekan. Universal pazarı. Qanchaga berdi az? 120 verdi. Jashi. Jashi. 5 6 Bayağı canını uçurtmasından sonra. Ha, bo'ldi. Qarab qo'y. Jem, bo'lar. Başkanlar ve dostlar. Size bunu 5 yaş. 5 yaş bakalım. Saman sarı. Ne kança ekan nasat? Aka hozir ko'raylik. Roman es. Onasi bilan olib Altın boğaz kança? Altın boğaz 150 ming. 150. Jashi-chi? O'tganda uloqda qanday oldi endi? Yaxshi oldi. Maşallah, unlarga sal, oqillarga salsin ha. Mashatda solibdi Umirjon. Ha, unga shunda soldimi? Oxirida shunda soldi. Ya unuttu be. Bir kap. Hop. Göröl tuğunlar. Göröl. Qara attın boğaz qancha ekan? Ha tuğan. Qara attın boğaz qancha? Yo attın boğaz qancha? Ha 400 ming mi? 400 ming ekan. 400 ming. 400 ming. Bunu attın boğaz qancha ekan akam? 200 ming. Hoş ne be? To'g'risini aytdingizmi? Jashi-chi? Yaşı oldu. Yok yetti ular. Qanchaga berib aytasiz? Ben so'rab ketishga. Bunda bir javlusu bilan turgan bir cho'ng olib turadi. Tayib o'stirib. Bu çoğun nerse o ha? Selamünaleyküm. Selam. Kimden ekan bu? Alo dostum yaxshimi? Sen yaxshimi? Boğaz qancha ekan bunun? Boğazı 500 bin diyor. 500 ming. Jashi 5 qaşqa. Yaşı 8 yaş. 8 yaş. Minib kelyapsizlar da rasa bir geliştirib. Minge emas azı. Rossiyadan yangi değil. Arasından geldi. Kecha. Ana gel çoğun adı gel. Fotoğrafda çoğun olsun. Taka görüle olsun la. Vahşet sakla görülür. Nasıl maser? 500 ming so'm ken bor ekan. Canı yürüyücü gel la. Aybek kolun qarma dostum. Aybek. Kolun qarma. İzlep jurasың ушундай atты.
1.75 vurdum. Kaça? Yine bu adam oldu 1.80 oldu. 190 derdi. Ne üreteceğim ben kıyımız öyle. Üret ol atam. Ha? Üret ol. O şey mi? Kimle? 500 mü kem var ki? Domuzlar. Domuzlar onlar. Ne petiriz o? Göspürüm kaç ekene bu? Gördüm. Yetim doğru. 80 gram Doğru var. ki. Doğru ki. Bu cazga kunan mı? Yazda iki yaşar olur. Cazga kunan. 180 bin kem var gene. 180 bin. Pazar içinde ergi öspürüm taylar. Ben o tişteyin bit kol. Kança bağısı? Ha. 100 kem var. Oldu. Gep kaldık bununla. Burul kança kem burul? 200 mi? Buna o yerde çe? 100 mi? Kayırdan geldi bunlar kadar? Bunlar Rusya'da bir şey. Kızıkalar numara aytaydı mı? 755. Ne 755 mi? 20-90. 20-91'deki numara baylanışı şahıslarda anlağı. Taylarda. Bolaj görüp kesler. Evet, yerden kança deysin bol için? Jaş içe? Yaş 100 yaşar. Жазға ол? Жазға 1 yaşar bulur. Қаншаға өрбедің? 80. 80 өрбе қойдың. Мынанда бір. Hek. Ama bir kaşla kança eкен? Көрсетпелі қойлы ба? Болды, базар. Бағасын білейін екен просто. Торы қанша екен торы әкем? 100 деп аталды. 100 dediniz mi eкен? Жазға құнан ба eкен? Жазға 1 be? Қаяқтан келді? Ja, ne güzel. Rusya ayak bakmıyorsun mu? İçini açtıralım. Ha. Ben borbayım bile koyayım. 50 kağıdın önce çay pul böyle. Бейғұлын Байтал базарды сұраған өте көп болды. Бір қара қашы қанша екен екен? 50 мың. Жазға құнан екен, а? Жазға құнан. Онда бір келіскен қара қашқаны. Қанша бердіңіз? Сіз тартпайдам. Қанша бердіңіз бұға? 145. Жашы че? Жазға пішті екен. Бейті артып естеді бұлар. Құлынды бейлер. Құлынды. Тай өз сатылау? Тарихтіге? Қанша үшін? 50 km. 50 мың. Бейче? 110 km. 110 мың екен. 60 km var. Qaysı boğuldun? Ha? Qaysı boğuldun? 160 mı? Yine boğulamış. 160 mı? Ne? Baştaldım dedik ha? 70. Oldu ekan qo'yinglar. 70. Tamam, yaxshi. Kim satadi? Sen satarsın. Satat. 75 bin lira lezam oldu. Oldu. Bak. Kıyandaydı bu sene. Burada başkalardan dadı sıraysa neden? Dadı sorama nima qildi? 80 Xudo xolasa 55 so'rab borgandi bu. 80'den oshunga moncha 80'de 80 sıra da. 5-10 ko'rgan kishi emas siz. Ağırgan ya var. Göşü dadı. Bir 3 kilodan cemcep durmam mı?
Versem 75. Kaçın sıra oldu? Özünü cennet olalım. Özün. Enesin. Peki, olacak. Gel koyacağız. Kısır Bey izleyenler ne o kayratıkan numaranı aytaydı onlar. Aytıkan numaranı kimlikin? 77 menen. 77 0095. 77 95'e çıkasızlar. Bu hazır sizler. Bozar 75-80 bin TL'ye bağ verdi. Neyle bal emez mi? O öz alınız turu o. Bunda bir üçlü bir girdi. Öte çoğun bir ekan bırak ha. Jolar. Nerede? Dancak ha görüp turadi. Oşondo bu densoğluğu жақсы негізі. Жеші бар жақсы. Қанша бағасы? Бағасы қанша? Енесі сатылбай o. Құлын еркек mi? Қанша бағасы? 50 min. 50 minге міне кетіп олар. Құлын іздегендер. Данчак атасы қандай екенін белгісіз бе? Қарабай. Қызыққандар номерді айт. Қанша айлық үшін? 5 айлық. Так. Сен аштырау? Бұлын еркек ұрғашы? Erkek. Мына енесін көрдіңіздер. Құлыны 50 min ha? 50 min. Енесін көрдіңіздер. Қандай ат болады? Малындай, белгілі болып тұрады. Номер айт сұрағандарға. 707 min. 0707 34 34 72 34 номеріне байланысып жаздырған. Мынау Жодар деген жігітке баласы көрерсіздер. Мынандай бір тай тұрады. Мынау қанша екен бұл? 60 min. Жазға қанша бұл? Жазға 2,5 оқылау? Жазға 2,5 екен да? 60 min. Жалда қойсыз да. Жалда қойсыз. Canlar. Kaç ekan şu berdi toru kaçka? 30.500'ga aldık. Aldınız mı? 30.500'ga. Bir şey жазға bir ha? Kesirak tuğman onu. İçini açtırabilir miyiz neyiz? 4 şeker. 4 tişken. Yaşken ha? 4 yarım aldık. Bu ne kenek ha? Yaşı qanday? Yaşar bula takayım. Жазға o. Qancha бағасы? 70 mi ekan var? Boyu qancha chiqadi? Interesi. 45 çıkmaz ayda. 60 şaka. Жақсы. Ұлдардың балалары да сіздерге сол көрсетемін ана бір келіскен ұлым тұрады. Бұл ұлым қаяқтан келді екен? Тұрғын осындай. Өткен атыңа өткен пайданы жақсы көріпсіңдер, а? Берке, қоңшыңардың атынан. Қанша берді саған? Ол азырынша сөйлеп жүреді ғой. Мына қаяқтан келді екен? Бішкектен бе? Қанша тиш? 6 айлық ба? Бағасы қанша бұның? 90 min. 90 min. Қандай болушы мүмкін? Атасы, апасы дегендей. 75 қанша көрмедіңіз? 70. 70 мың ба берді. Туғандар бүгінгі шығарышы менен соңына шықты. 3 жұта қалдық. Бүгінгі шығарыштар және көрішіңізден отырыңыздар.
Реклама үшін біз номерді қалтырдық. Аттар болса сатыға шыққан. Базарға алып келіп, тұрбастан үйден сатсаңыздар да болатын. Базар басында жақсы болайды. Кейінгі чығарылыштар үшін көрішіңіз жерін отырыңыздар.